Ke Assam Pradesh Congress Committee ha ka arpusan tarik uduber kelas dang ke jingki ke bajur bah ha guati persya ke jingsa penduk no e Rahul Gandhi ku munong mikmat ha parlimen. Kinong ki kila keno ba ke BJP kala pen senjor no e ke senjar lai luoj lan e ke demokrasi bat kila dawaru ba ya ke rajong ke yingka syari badai ban weng no. Ha gani ke jingki ki babun kinong yalam jang sang san partai ke kongres kabakantup ya ude ba berata saikia bat urobikul Hussein kila syakam haki pulit kanong ba. Kinong ki kila kawe ya kilama ki badan ya kadur Rahul Gandhi bat kila perta persya ya umodi. Shwa bakan sedang kajing ki usai kia ula keren hakilat patai kubor bat ong. Ni ki benta ban sngaulam naka benta Rahul Gandhi. Rahul kwa ban keren hapo parlemen. Ndrei benta ula sya penslaj kum unong mikmat kenang bo unemla ban penpau pertai. Ya ki kam bean bat ki kam boman jong umodi bat u adani naga ni gadau ula sya weng no. Ni persya ya kani ya keburam kanam jong kaying dor bar fo ai dei ban wan ra biang. Ya Rahul Gandhi dei ban sya baun keren. Kinong ya ki kelas dang ban yaj na yingsa ki MLA ban temu ban poi syak Assam sekretariat. Ndrei ki pulit kil pensange no ya ki hajan ke Jakasa ki minister hajan ke yau supermarket. Kaladan kejing pen ibor hapeng kinong yalam ke sang kongres bat ki pulit hakani kejing ki. Menteri rang badu ke sarkar Assam ru ula ya kejing kentho lor kejing sya pendu no Rahul Gandhi kum unong mikmat ha parlimen da ke baong. Kamdei balik ke sarkar rei kadei karai jong kayeng kasyari. Usarma ula ong hadin kajing bishar ke babnya hakini kisan senam beladap lara ya u kum unong penkenyan. Kaan ke ailat ya u ban peni yela kanya kejutang persya ya kani karai hapo ke high court dan ni ke supreme court. Bat nolor kata ula dei ban pan mar hadin ketu kejing kran jong u. Kejing kum sentuj utuliej kejuja teng-teng. Bat kumba kejulong hadin sipau ne katsan minit kejing kran syuong bej lakum bakla keren kelak syukut lakut bej kumto. Henrei Rahul Gandhi syam lapan map ni simbiang ya kikintin ke ba ukran persya ya kejait benriu modi hakini gisan senam. Namar kata kani sasisin ke pensisa biang ba kajing kento Rahul kamdei ke basyukum ja. Kajing kento kadei ke balak daplan lupa bat lale ya kani bantem ya kejait modi hakini keri. Ul adei ban simno ya ke ba ukento ul adei ban pan map no namar kamdei kajing pan map persya e ubriu BJP. Ul adei ban pa kajing pan map sakijat benriu OBC hadin bul adap keren dan hapo ke arp sau kenta ndrei ya kata uklem le ule he penban. Withdraw that comment. He could have rendered an apology to the community because it is not an apology to any BJP people. That apology could have been rendered to the OBC community immediately after the speech or 24 hours after the speech. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual. Kayeng kasyari kahapan pej ya katarajur uriu simet persya ya kaburam bat kekenti kajat benriu. Bat hakajing tau jong kayeng kasyari katarajur kalano hakaliang kajat benriu OBC.